say jijinu na memi afa ya badwuma wonnim ne oyɛ wonnim ne oyɛ last prosi ni bi ka wasi me bi ama ben na de na betima yɛ me woni ha ma choko ma chudi kwa se ma chow bo bia soto rofof wa me aduro da cho ba fe ka wono obeyi atwakene banse no obeyi atwakene obakobu atai na wonnim ti yesu bo mo me sakre adio asofo adifo ade bible podi kakase yenim no ni yesu yeni woni bebrebe di bobo ye kakam bebrebe nya no ni ye kakam hu ade pa nyame asem ni sati 29 no pacha dabi yankwai wase won ahemfo won asafo hene ni won sofo ni won adifo a waka chedua se meja ne ni obo nso se wona wo me no safoti ana ahemfo bebre shabosomoso abushapani wo shabosomoso me kan makasai o mamu panifo bebre shabosomoso ana asofo bebre shabosomoso adifo bebre shabosomoso ana babo ni kanu ana yaja yesu no si ya de ananafo chi yebedie wona ankasa no ba bia woda bia wotime nka bia no wakokwa amayo wakoburukuso busum ba bia okobia no ana babo ni kanu yaja nyame atochene ani akakachire edua se faye yoma ani akachire abuo abumumu se wona awoyei sa ana babo ni kanu yanko wase firi se wada no wona chi akyerem na enye wona nim Bible say menu mienu yadani yachi ana akyire Yesu na nyi yanim yadani yachi ana de akyire Yesu na nyi yanim na omagana yadani yachi ana yade akyire Yesu a na de no ono so no woni ye woye ade na Yesu no woni ye woye ana bra ya bompa sa wurade ei enshonto awiase minie awurade ei awiamo enshonto minie awiase minie safo hu ne wiase dia koduro hwe na yare a atiegu asase we so ane nyine goduro so ane nyine go hospital enipa nyine wu ane ho na bibia be so sisi na bibia be hye wonan obi kwa bo so wodi menan po dia ase ni fom na hye menan wonyame se yadan ye chiache ntino na se yadan ye chiache ni anye ni woni yada chani ya wu be wu a emfa me ho oba yare a emfa me ho me na hampo na me na bofo be na me na asawo yare mo na ngasa mo nko na mo kokko ni maburo na moduadua mo de ma konfo di no mo fa bi sa afra me ho yare ento nyame wo so woni ye ham yare mu wonyame ni ye ham sikasemu wonyame woni ye ham etide bia anumguasie entiene ni abani mi wia na se woni pe na ko wonyame wonya kwase se wo nipa ba wiase na ko bekunkunya maba wane mnantie uka babo na ho wo se mo se mo adam mo chiache me enyimu ni mu dia mekum maba wane mnantie gumonte so aya mu nkai nyame asem na se yadea yesi ye fatwa konkoro na menu mienu boni a yadan ye chiache ntini wo hawo bebebe nyina no atoyen na ko manga na ko hia wi ke yehu sa wasina wa mani hu bremu no babu se ebira yesi yadan ye chiache ne dia na nyeni mu dia ebira yenye to amanie mu no na afa ne yepo nyame aboa yen wase wakase yenye to amanie mu no yasema yakase sei so na giyen oh wawurade yesere wo suri baba sokoto baba suri baba wurade yesu we mo bose febisuko do ni me hwe demo hwe so besho hwe kwa ma so sho hwe wabla che so ne sho de mo febisuko woni me no obi a woni me de e de me twa bo hawo ya to mani hu no na fa ni yesu firi yesu wo wo be si fie no na fa ni yesu firi yesu omangana yewu no na fa ni yesu firi yesu ya da cheche no yanko wase hi na onyame a wo fa ye no wo enchi wo so me nso meka kire mo se enua na modo mu to mo so se omo ni munyame no ene ebuo no a modo mu ho ato mo se omo no mo wo mo no sa biri a mo ho akire mo no e fa no mo wase mo ansori ai momma abuo ni enua na bosomfo no ensori magimo ai so baje wo amani hu bere mu ana na so mbetimi agimo ebira mo ko ahoyehia mu ana safati eti sam ho kire mu dia ba bia mu da mo chikoe no mo ko no mo nyimo o magana nyame asemni
osida said ye wunkro do so tie no Bible says sisi o manga na on ena hwe krobia ena krobia wona bosom krobia wona bosom ena okwa yimfie wa ayemfo no obi wona bosom kro no ade krobia wona bosom nti dana ne ba obosom bosom no obosom bosom no na beka chew ha bibibo ya ja Yesu nyame aboa ya de wo se ho wuri muso bekunti on enua na wota fitafere na ameme niema egu yam na wotonton sa asidi emre kwa wuni mu kwan a asase ne beda ho oba ebushia pani wotutu no akunkum obushafo ne fa na bushianum obi antime nkasa na wotonton sa asidi die wuni mu kwa asase be efa so beda ho Yesu bo miniaba Yesu bo ana yan asofo nso no na asofo ne fa ho omo members for no ana omo memmini hom ana so ni panifo ebi kuta ma be sensia ye nso nya mekete kula abla colonial virus ba no na fi nyina Yesu suri baba sokoto baba onyamo ba yadai onyame no omo yadai mo ye yaba mo so fi nyame na mo do mo da mo ne na mo so bentem ba bia na fi mo fra me sa ma ya mo dai ana pa nyame asema menum ye cheni o se said ye okro dodo atia no Bible says said ye nkro dodo atia no sala na wa nyame dodo atia sa ani abosom dodo no omo sotie Bible said ye nkro dodo no atia no sa ani ahwe ho ne yensu yenye ye ho ani abosom aye koso na fo nyame no omo ye de biem omo ye dai omo ye dai nyame asemni waso no ntie ye wo mre kasa cha safuma no wase adan ti da munwinwi tia me na adan na munya mo buru menu ya afedi ye nyina akoye nwinwi ete Yankopɔn se nyame bi ani ho na munyina mo ya medom Awurade asem ne ye nyina afepo ye nyina po no ye ne Yankopɔn kura yaka afedi Onyankopɔn se afo ono po de ye ne kura ku ye ne nyame hwema anso ye ne Yankopɔn hwema anso e wasase we so wonu so to nhweman wonu ba wiaman hwa anadwo ekoda yi wonu hwe menum bosofo ti hwe so na so no afie atu we okoda bosom ase obi kura ta so di fie on won face ka be 1 million kwa mo afode wo so di fie o da na so de bi okobosom so a 20 million 10 million de bo afode ma bosom ana pa nyame asema menum ye de acheni ye kasafa oham onia se wona si bi emebusam etiedo no eyimu miensa no kama me ekinka mebusam tie yedio no nchichemu miensa no wose sei wose eyo obelima ni onyam se otwe ne ho firi oham mu safo oham safo tie eyo obelima wanu onyam se obetwe ho afiri tokopem Bible se be ma ho enso mema bebire humu bom hu be ma otwa no ho mama ni bi etibiko no musaba wo toto ne yiru kwamu atwape safo tie ese wo be ma wonu onyam se otwe ho firi ntokwa ene ohamu wase na jimifo de the Bible say omo jimini de open tokwa abida so trase pewuku ni ka chense kojo pa wati woni mi akwa ma wo se mi nya ba bia mema no mo jimini de ma no mo jimini de ntokwa kwa ba ma bia ko ware yira kotra ma ntem ba bio ma efie be se tan o ko temu nya no yeturo wa ba be ni ko kotra ma ntem ba bio mo ko bio mo se ho omo mo jimi ne die omo mo jimi mo pe o ha mo ne die omo pe tokwa enti ana pai wuti emesem wo ham anya de papa enti ana pai ya kasafo wo ham ti emesem na twu hu firi ntokapa ne wo ham na boawo enti onyame se menu omienu woni aham anyampa anahwe yema ya wo mkomu nya yare Psalm 35 verse 1 ye kan David anyom no aduasenum chichem ba ko no o se sai o se Awurade woni wona one me ham ne ham na ne wona one me ko no enko o se David no obosa ampa yi Awurade e woni omo ane me ham no eno mo nya dade eno mo ham eno omo payment tokwa no o se Bible ka se omo jimi no mpetokwa
no mo jimi no omo da bia mema jimi am ko padwuma nye da bia omo nyansa kakere go mo sia no mo yene mo ko de omo no mo yene mo one ne yire kro hia dem kwa de omo ye bia no na boto bonten Bible says that for all mo nyina jimi ye jimi fo enti ba ma twa ho firi wo ha mo ho entokope na boawo your last quotation no come me Jeremiah 15 10-11 come me wo de ma fanya mi asam ho wi ase ni akodo Yesu bo menu atemenka Yesu bo mumuni ani na se yade a enipa woni a da bia yempa ebo a ye bo ye ko aso na mu a awurade biemani hu so obi ko ya ko nje se nyame mie nani a wono nani a wo se nyame mie ni se misiwe e wodi fuko asha si efo wodi fuko asha o ma me ye fa ni akoto o papa ye fa ni ya manu yen se ewiase ni we ni yen ye pe na mum nyame mu dia ni emesi ya ba no obehu no dabi yen ye beji ngofo sika ni ya kasesam ye de ka papa dam ni enya da papa tem ni ya trem na ye beji ani hu se nipa so ye ye nani ni ye pe na nyame mu die tremesem na bowo yanko ekinka odifo Yeremia o ma tidunum chichemu edukosi du ba ko no wo sesai etifia so se odifo no abobo adifo ndache ye besu mama yanko oseminue mena se wowo me onipa a asase nyina ne me ham yi aten munye dachi onipa be bless her ana owura solifia onyame bie eni solifia yenimudia ane yedenam yada ye cheche Yesu ana ye huradi anim ana ye che Yesu se ne papa enti nyame no wajaye yeni Nyankopon ham wono so ni ya ham enti behu obebi ni nyanko on pe nyame asam be ye kakra bia wunya hye wani asenti no hu so nyame monto kakra wota frigu ye munti no hu so nyame ena me ka sebe monto no uni moniama a konfo no omode ya ka won kota fribi enwo yam efa kura no akonfo ne fa no bebere no enipa omawuo no mpe ena omo hye enipa omawuo eno mpe ena omo hye ena omo tete ahabama erefra se woje ne fa bi kokokom na nom wa wi nipa nam ena okonso a watansuo wanyonso watete habaman watansuo anyonso gum na buru wakase tubinom ne fa bi huruanim onia enipa obo asasi we enipa obo obi asase kakere obeje atana ni asenti na okotunuro ene nipa atia so na muso no yeni ho ene baabo kan no awefo nya da ne moa asofo yeni mu Yesu o ma mu panifo yeni mu Yesu me say na fei ahifo na kwa habi na ye diboni ni wie ne ye na oboso so ni ewu a na fei abegina ho ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le ko ma papa bi mu ya le kuro ye nyina ba ko ye na fei efun no ye ko ton fun no efun tama so mo ma mi 1 million efun no mi here 2 million efun no mi here 5 million afodie be say roba bono e ma se twom ade ani mu Yesu bi efun na woda okro ye ton ko ansa na ya sajiri ya dum ni sikansa ya dare moa ye num nyame na si ye num nyame ko ma Ghana ho kenya ya bra bonie Ghana so no o ma Ghana ye num tutuye ye tutuye aferi tutuye pa de obua we ha ye ti koko yi obi ti koko pa ko hebe bi oda me se obi ti koko pa ko hebe bi oda ampa wo ko no da so ampa ba na koko sika na fa yare fa se wudi bi si dan pa na atrem dabi obi ko ti koko no ne yire be won se meni mi kun ya ti koko pa e ma na edi ma me yanko ose me fam anje infatum na obiara emfa me bi sa foti me nya me da bia me fam na me so obi amfam bi da e bi yenim Yesu na obi yenim Yesu no
obi kwa sa me na masa sam ko ba for de man Yankopon ka ba ji beba na mu bo for de ma kwa man burukuso yanko wasena so wonyina adome me sa foti onyame si adome no se ya dan ya chacha ndia ane ya mpena sam de se ne ya ne yaka ya ne Yankopon yaka ane ne Yankopon hwe manso asabi ni yanko Osewrade se ampara meje wo na mayo no ye sa foti mu ba mi a musu frem nyame na se mu da mo ni mo kire mi a ampara meje mo na asimu ye Ose ampara mema watamfo abepa wo chew se wo so mi nyame ya wo nipa na wo do kwa kwaman kokokun no obetu odo anka ho mi wodi fuka sha mi sia yi mi nso bosom mi nso do to opa try ebe odwe mi nso do mi nso konfo mi amaga na mi nso bosom ya opa mi timi se wodi fuka sha ani ya bodwa ye hia o dan studio park iso na woni konfo so machi muri be sia ni to sa fa meba mama hu mi ho be say ho se wo so nyame ya ampara mejo ma ye ne mama wo tanfo no wo tanfo a wo pu okun no apa achawo Ose brebone ni ahoyehia bremu abrebone ani ahoyehia bremu no mejo ama ye amen ari Yankopon timi nya menu mi yenu ana ama Yankopon ye ni so ka fia bi wo Yankopon no wo ye konkuron wo ye kase pa sabe kasai akofo bebre e cheme opa to sa fami aso de so meba ho mama betra fidi su ka se odi fuka so yo ba mi so bosom mi so duro adutro mi so motia ti mi asem na bo wo de tra ba adwuma na jimi ko na tutu na fa ya ba adwuma ho wo be wu na ka yira na wu na wo kwa e ya so ba adwuma no na fa ko ya so fa ko ha bebre ha obi wo kwa po o muni pa bia o japanini ko mu no menya branche ana pa nyame asem a menu mienu a ye cheni no woso no wonche de homo no akasa kire asafuma no se wo ya so pete nyame asem ti no onyame won sha hate amen onyame wonu mo hate amen won mie wadua ni wanti ase na ensem ya menu mienu ye ti yi onyame de asase papa ama menu mienu si ya metra so edo na dwehwa mokoda akwa monyeje onyame onye odi ebiam obia abompa yesua ekun ni repo ni bi wonpo de wan frem po ni wonya bi no de wachie ana Onyankopon onye odi ebiam hweda wasi awodam wonya woni anso de nyame ya ma nipa ma nyina no ye ni anso ene ne obosom so bible say say ye nkuro tie no saa ne ahwefo ene abosom ene yeso ene ya ja wonu nyame no ya da ya chacha no ene awurade mini abranche anapa nyame asema menu mienu ye wa a ye tieni fa na meso memfa na dache aboyen ye bedi bronya fa nyame kwanum amani fa benkum amani fa nifa faten fa chokonkro wo de woni bible kenkan kro no ha me school manko wo di fuka school manko na so no da me sakra me kwaso no madafu be che bible na me di bitu so awurade so na afra me dia bie madwim na me timi kenkan bible ana bible da be bi no me timi kenkan wo se me ntwa na me timi ntwa na bible pa wo ti fasisi me da metwa bompa ya dini wa ma kapre kwa ntawnsem so nyame na bo wo fi nyame ya woni hawo woni aba bibi bo afi ankasa no me na 2019 bofo pa beka chenso odi fuka asha ya boso ngwache asubo de meka che omunyina me ko jamfo mechi kwa na nso yi bofo pa wasi odi efi ne am no kase koi wa ha kase sentene kase anwade kase no afi de besisi na me na so colonial virus bai ye bedi bronya ya me so da na me kase India ni ba no sinse wiem munni muni eba maami wata pa sisi maami wata fe wiase nyina maami wata wa fe me onipa me hu se maami wata ngasa e so onipa ka chem se nemu odifu kwa hye ba ye nyina no eye mo no fi puna ba o me ye mienu sisi ada dodo re be ka wono ma ye 3000 papa se na wiase we wono angasa me so cheme o wo wiase ne ko wo ka chem wo se 2022 ko 2022 ko 20 enti bibi be si me ni atebeka wo dia tramo so ha na dia bofo dia ma bosoma wo dia dan wo chiche Nyankopon ha na one day aso from hu wuo adi from hu wuo mo na mo so akogigi nu amori hyenkwam onyamo mo bo amen
mum ye sekra adwen ne fa yesu ne yewu a yakra nyina onyame hyaw no no onyame agya oba ne kokodim yanka amepa afa papa falan tum na ache wadwen yanka so oni won so dia ana me niaba me na brante asema yani so oni wodi ade ye che ye tiefo nyina mo mo che bia no obia wo che bia no anopa nyame asomdwe anka mo nyina amen me chia woda ma hi na me chia papa ne konti me chia papa no mpanifo nyina me chia mo ma so hin na ma so hin so me chia papa one wabuja mpanifo nyina no me chia mo nyina na ba kuma ma so me chia papa odi fuka sha me chia papa me sansa me pani mai on so me chia papa davaki de odi da bia ba bia me du bia ma chia odi na nya kura me chia papa no yire no manyina na subu ahin na odukuro on so me chia woni na konti wono mpanifo nyina no me chia mo nyina anopa better Christian church ye jemo de ye chobia etobia aho adande nyamo ba nyina no ma mo ba ho nyina so mo nyina ya cha mo nyanya me so denka obi a wo che me bia no onyame maburo nyan anya mo de wa wo yare da kete so onyame nsa yare ha buso mpo jamo da che nyame nyibu sabo so efro so no man kwa tenten onyame agya oba ne kokuri yanka amen amen Sir, ya toma wa na wonte. Tamu ponso yi.